Gatho muno ni undu wa gucoka ndeto ingi ningi ciegie Karen Nyamu ni ciaumana na event ino ya Triza na miuri ya Karen Nyamu niyo irari the first thing that caught many by surprise. I believe in marriage, even a polygamous one. Karen Nyamu niwe rakorirwe gikora aige by surprise gugitwika ona Nyamu was not formally invited but in Tokyo event yo ya Triza irari open to all to attend ugitwika Nyamu gwekinya in that event kurakorire aige by surprise wona matikio yaine ona Triza riu ndeto ikiuboka ciege itumi cia Nyamu ku attend event yo ati arendaga macemanie na Samido na niguo kuhoria jambio ciake guku online iria romanire na interview Bane Saroni arakorirwo agika akianeka Nyamu no ria aigireire kihiko kia Edem ati Nyamu arendaga mahorwo bisha na Samido kana monekane hamwe o ta mutugo wake wa hau kabere na niguo bisha icio ikoro ikenyagio guku nenda-ini na monekane o na Samido ta makiri o kamwe uria agikaga hau kabere no aria marakoretwo makiattend event iyo na aria makoretwo magikunya ndeto guku nenda-ini makauga Samido arekire uria wothe angihota riria ararikirie go perform niguo matigakorwo makionekana hamwe na Karen Nyamu na kana niguo bisha itigakorwo ikioyo na ikoro ikimadio guku nenda-ini tondu oguo kuratwika niguo Nyamu arendaga na nikio kirari gitumi giake gukorwo akiattend event iyo tondu we na Triza o matioene ona ham no kona event iyo aria ingi marakorirwo makiattend ni musicians na gutirakire politician na niho ciuria iragikorwo ikiumana nati Karen Nyamu arakoretwo agikinya na njira iriku ndeto iria ciagikorwo ikiumana na miario arakorirwo akiaria iria iratumire nginya MC akorwo akimutunya microphone. You can make a good partnership etc. Asanti. Etikwo ya dogai. Mathai. Adu amatire marahe indo ciao andu aya othe. Muheshimiwa. Nikona akitengera. Matire marahe indo ciao andu aya othe. Ndiramonera kanya. Okay. Nikyo ndiramurenga tina uru. Ndirengaga andu ni muwi. Sindio?